Kidamtang Trainee Pai, Chriser Kebarni, Karbi Autonomous Council, EM in charge Education Department, Richard Tokbi Methang, a quarter along Perangkia Mai Ingnisi, Bang Paruhinira, Bang Krip Ho. Athan bang angbong pen, Karbi Enutvet, kelong dunpu, non malom social media long hur ke chodut aphuthak, EM Richard Tokbi pen lamthe, Piklar pon. Karbi Anglong pen West Karbi Anglong upon Panong Si Non-Jong Director of Elementary Education Assam pen Kipaklang pon Lower Primary along Lokipathan Dunji upon Bang Paruhinira Bang Krip Ho Athan Bang Amen Piklanglo La Songbong Karbi Enutvet Si Long Dunchot Bang Solam Inut Bang Hiniatum Non Malom Facebook mate social media along Kitok Lamthe Kachipangjar Hur Chodut Aphuthak Trainee Pai Chriser Kebarni, Karbi Autonomous Council Education Department in charge EM Richard Tokbi Perangkia Mai Ingni Ponsi Karbi Anglongara Raphan Lamthe kepek pona birta nang pale EM Tokbi kaning JK non kahuri sai alam theke Director of Elementary Education Assam Pensi advertisement kepeklang Lata akimi fresh kali ningkan pho thanbang ke klemtang atuma phansi warsai pichot lata online pensi apply nangji Karbi atum ke piapot si longdun dedelo pulote apply dun abang avideta joini si longdun dedetlo inut apply dun lo inut longdun lo kopiapot si non ke klembom Karbi teachers mate thanbang atum apply dun dedetlo pulote alang litum ningkan photrok aprang pensi contractual teachers ke claim bom lapen salary mate bainong sitami surit hongkep plikep an long bom lo bonta akimi jong si apply dun lo pulote suri inkoira pli ansi long choji anparda bangso post daki sanctional post kali personal post side lahai kadukave lang et chini et aphisi karbia thanbang atumge apply dun abang avidet lo puta EM Tokbi pen ningje Halapu 6 schedule special TET pen bang pharoi sira bang troxir kebra near kep athan bang aparmanta kepapling ji aphan kewang ji phaikunia cheklo malom advertisement piklang pon buputa EM pen ningje pon thu Tumafana pachini alam thebang through media pen la 250 nang pen Karbi piposi inwer lo alam the pen si pen alam the patang ahok pen alam lo putang ten la hello Overall, Assam along see 35,133, both lower and upper. A teachers contractual, a teachers claim bomb, ninkan po claim bomb at tumafan. Halatum ang bomb pen, a criteria do lata online basis pen, sila tum apply dum no, lapen apply dum me, lapen apply dum di data aning ha. Nata aning ha apply dun didata sabe apply dun lo potante itum Karbi Anglong pen ke apply dun si 225 online no la pena songo ke Karbi Enutvet lo ke apply dun online no Karbi si apply dun mangida no apply dun didata alam thesi ni nan hampo people lo ma potala no 219 appos longdun out of 225 anglong pen 225 lo apply. La so ang pen 219 long 219 kilong dun ang bong pen kichi nudlo. Tinok lo asa kurin hon kuni regular long lo kilong pen ama titlo. La lo la pen bangetong nito la tu bangke technical problem. Mane upper long ta apply dun that LP long ta apply dun that amana tu problem masih total ki 215 vel latum afan a criteria long la fuelo the candidate must have completed 5 years of continuous service as on 31st July 2024 as contractual or state pool contractual teacher under SSA new recruitment kali lagi Akimi recruitment kali la tunge claim bomb to continuous service claim bomb atu kisuman ke 7 years ke claim lo kamuan tu ni ajha tungi 8 years claim lo 10 years claim lo their salary is getting more than 40,000 so say a salary la tum lo jo si la tu
non la so afan apply dum lo putang te regular afan jong si apply dum long te they will get initial salary only 24,000. Only 24,000. Then 40,000 kelong abang a facility as it is same. Alam ba? Buji lo alam ba? Same. Amasi online lo ke apply dum na ba si agidam. News report Karbi Enutvet live.